Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kandaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Nina bodlungwane kandaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina baka nodumo ehlezi kamenzi, ngiyimpunga yesintu, ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje ukhathini, umagutshwa, ngumshana wakangcobo. Foze Fulelo mashiya amahla ngathi azoshumayela ngumzukulu kaFolweni umdumo kaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Insizwa ke zingibiza ngonduna kandaba, inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu, inkunzi ekhonye yashaya umsila zabhongela phansi zonke edlanazo maqede zayihlaba isinyelela. Mfoka Khoza baba asikubingelele mfuthu sikwamukele ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ngibonga ukwamukelwa kuleli ikhaya Impunga Yesintu TV. Ngibingelele nje kakhulu asebekwazi esigodlweni nabangakwazi nabangifonelayo uthotha amandla okufinyelela kimi abakafinyeleli kumina. Ngibingelele nje kakhulu nokwamukelwa kwile channel enkulu kangaka. Kuyisibusiso kumina. Mfoka Khoza nathi siyimpunga yesintu asibonge ukuthi sithema silishaya ikhwela sikumemeza ule phezulu embangweni. Wabe ususabela wakwazi ukuthi usondele. Siphinde sibonge futhi ngemfanekiso eqoshiwe owasilethela yona lawa uzohlukanisa khona inhloko nesikhandi. Uyabona wakwenza kwaba unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini kunjalo la kwimpunga yesintu iqiniso siyalithanda abantu abaningi iqiniso abalifuna abantu iqiniso Mfoka Khoza liyafelwa umuntu ukhuluma futhi iqiniso uyakufela ukuthi ukhuluma iqiniso. Hayi mfowethu yabona nje iqiniso mfowethu ladala laloda mfowethu laba intandane ngisho amakholo iqiniso awalifuni afuna nje ukuthi wonenze ngendlela yawo nje ethandwa engafuni ukuphikiswa. Uma ukhuluma iqiniso abantu abafuna ukutshela iqiniso abafuna ukukhalinywa ukuthi buya lapho leyo ndlela uyanhlanhlatha wayibona lona abakufuni ke lokho abantu bakithi. Kodwa Mfoka Khoza uthema ufika washiya imibuzo eminingi kubantu namina ngiyimpunga yesintu ngasala nganombuzo. Abantu abaningi kade nami bengifonela bethi hey Mfoka Khoza uyabheda kwasho kwacima iswasho sami lesi uthi iswasho isigubhu uthi isigubhu awu uyabona nona. Yebo kodwa Mfoka Khoza ngiyafisa ukuthi njengoba sasikade sidlula ngalilalanga yebo Nkosi yami ngifisa ababukeli bempunga yesintu ukubabuzela eminye yemibuzo ababeyibhekisa ngakumina bengakutholi wena ocingweni naba befisa ukuthi bayibuze nakuba ngibuka la kuma comment section mhlambe Mfoka Khoza singathi yini isigubhu. Ngifuna ukuthi mhlambe sike sichaze ukuthi isigubhu yini isigubhu makuthiwa nje mhlambe kukhulunywa ngesigubhu yini yona isigubhu ngoba nisuke nifuna ukusehlula Mfoka Khoza baba ngokuthi nithi isigubhu icontainer nje yiswela. Yebo akunankinga phela mawukuthi icontainer kodwa mina njengempunga yesintu into yenza ukuthi mina ngingasifuni isigubhu ngoba ngisifuni mina isigubhu. Yebo ngizokubeka lokho iqiniso angifuni phela lo ngikhuluma amanga kunjalo isigubhu mina ngisifuni isigubhu nje eduze kwami into ekuthiwa isigubhu nje ngiyithande baba. Uyabona makuthiwa yiswela lilodwa li-empty akunankinga na ungaliphatha uliphathe kanje njengenqawo kodwa enkathini yanamuhla ngeke ngisakwazi ukuliphatha ngoba selisuke lasebenziseka kabi. Yazi uyabona ukhuluma nje into ke manje ngiyakuzwa mkhulu ngoba manje khona esinye ngasibona ngibuka ivideo la uthi lo mbhemu besifaka ethuneni uthi nasi isigubhu uphila 10 years
uyabona ukuthi udoti leyo nto awu yini isigubhu mfoka khoza ke shiwo ukuthi yiswele icontainer okay ngoba kuze kuthiwa isigubhu ngoba kukhona into ephakathi ethakiwe ngandlela thile yini isigubhu mfoka khoza ukhuluma iqiniso ukuthi asinabo yini ubungozi uma sinabo ubungozi ibuphi uma ungabudalula ngizobudalula mina mkhulu okay ake ngiqale kukhona ukuthi icontainer ya uswela olwalu kusho isitsha esasingadleli noma ubani amaso omnumzana wawathola lapha wafaka eguleni igula kahle igula umnumzana uma ngabe ehlanganise didiyele imithi bayifaka eguleni igula ke leli ukwenza kwalo liyajuluka liyashisa uma ukafaka into engamafutha phakathi iyajuluka ifuna ukuphuma iyaphuma kahle iyaphuma ngoba ingakho uzithola zichiche ezinye mkhulu wangikhumbuza enkaneni mina ngeke ilunge kumina leyo wangikhumbuza enkaneni khona ngithuma ke ngasibeke elangeni sijuluke uyazi mfoka khoza abantu abaningi bake bazibuze noma mhlambe uma live laphana ngingena bake bazibuza ukuthi impunga yesintu yini imkhonze kanje umfoka khoza mkhulu ngoba umfoka khoza lezi zinto impunga yesintu ethi ayizifuna unazo bese uyangisondela akekho mina umuntu engimthanda njengomuntu oneqiniso baba akekho umuntu engamfuni njenganomuntu okhohlisa abantu yabona abantu abaningi bazifihla bazithatha izigubhu zabo bazifihle makuthiwa nayo impunga yesintu azithukusa umuntu asithatha sifake kanti ngiyabona ngamehlo omoya bangitshela abantu abadala bathi hayi lo unje amehlo abantu abadala hlabela phambili mkhulu lapha sisuke sihlanganise imithi impande sihlanganise impande sihlanganise kwesisikhathi kakhulu amathambo ezilwane sihlanganisa amafutha ezilwane yiyo lapho ubona kujuluka ubona umuntu mesiphethe ethi nansi inkunzi noma inkomazi kuyahlukaniswa mkhulu ukuthi uma ngabe umuntu ezokutshela ethi ngibulale isilwane esithile ngeke akulula ngiyibize la lezi ilwane zikamveli nqani akulula ngiyibizela ukuthi iziphi lezi ilwane ngoba ezinye emkhulu zivikelwe uhulumeni ukuthi singayithi kodwa siyayithola ukuyithola kwakhona kuyicala ngoba uma ungabanjwa nephathi yaso kungabuza kala ukuthi usithathephi mfoka khoza ngizolo ngixolisa nje kancane ukungena emadevini yabona mina njengempunga yesintu ngomuntu owathunywa abantu abadala baba ukuthi ayokhonza kwaShembe kunjani mangifika lapha kwaShembe ngibona umbhalo othi kuyisono kwena lokho kuphatha umuthi ngesandla sakho uyikhona ufaka ukufa yebo baba angicacisela futhi amakhehla ukuthi makukhulunywa ngomuthi imuphi lo muthi kwakukhulunywa ngawo ngoba uNkulunkulu engakhulumi ngamakhambi ngoba adala uyena kunjalo wengakhulumi ngempande ngoba zidala uyena kodwa lokho khuluma ngako ukuthi kuthathwe impande zafakwa eguleni kwafakwa namathambo namafutha iyona ke lento le uShembe angayifuni uqinisile umuntu ke mfowethu ke oyikholwa noma ngabe ukholwa kuphi uvumelekile ukuthi asebenzise lesigubhu lesi okhuluma ngaso okanye asebenzise isigubhu njengoba usubalile ukuthi kuhlanganiswa amafutha ezilwane nempande namathambo sekuguqulwe imvelo yaba yenye into ake ngicacisele mkhulu ngake ngasho ngathi kunomuntu ongathola ukuthi uyakholwa kodwa manje khona lento afuna yenzeke ebese ethi awuthi ngiye ngale kukhoza akavumelekile mkhulu akavumelekile angifuni ukukhuluma amanga kahle umuntu ngoba nakho kunenkolo nje kakhulu izinkolo yaseNazaretha inkolo yaseNazaretha ihloniphekile kakhulu kodwa khehla angifuni ukusho ukuthi siyabanika yabo angifuni ukuveza lokho angeke ngicela nje ukuhlonipha isithunzi sabantu ngoba khona uzothola ukuthi unakho uyakhonza uyabona bafowethu uma uyikholwa awuhlangani nezigubhu baba angiphathi ke kona ke makuthiwa ke uyikholwa
ngaphansi kwenkolo kaShembe awuhlangani neZigubhu ngibuze nami mkhulu ngoba bazothi abantu enganayo mkhulu sike simbone faka ama video ekhona eNazareth ungangibuza mina mkhulu ngiyangime ngokuziphendulela mina ngiyakuzwa lapho mfoka khoza ukuthi ngiyazi ukuthi awulona iNazareth awuka usukuzonikela awuqinisile mkhulu uyeza lo ngoba mkhulu ukukhuluma nje umuntu engimphathela umsebenzi wayesangoma ubungoma bakhe kwahamba wagcina esesebenza ngamanzi sebenza ngamanzi waba umkhokheli waseNazareth bayaze ethempelini lapha neshow ithempelini lapha neshow kwaNogobhoza umkhokheli wakhona kwakugogo mamthimkhulu wagcina ebuyeke esesebenza ke ngamanzi ke ngendlela ayefike ngayo kumina kunebanga mina mkhulu engilihambayo alihamba naye kodwa manje la ngahlambululeka yilo leli engilihamba yilo leli mkhulu engimaye engimangalo ngivele ngalo ingakho kwangikhombisa imithe u3 yokukhanda isigubhu lokho mfoka khoza mina kungitshela ukuthi abantu abaningi abakholwa nabamakholwa abasana lezi zinto lezi ukhuluma ngazo abasakholelwa kakhulu ekuthatheni imvelo bayiguqule bayenze okwabo nabasakholelwa kakhulu entweni ezinjalo emvelweni esiphenduliwe banabantu ababenza lezo zinto abadinga ukuthi babahlanze babahlambulule mkhulu yabona loqiniso limile nje kunjalo ukuthi kahle kodwa mkhulu kunabantu uthola ukuthi egijime eyohlambulula mkhulu eyohlambulula ngokwenkolo inkolo mkhulu akuyona yasekhakini unento yakini okumele uyenze unabantu kunomuntu ovele ethi hayi ngiyagijima ngoba esontweni kuhlanjululwa umndiki nomndawo egijime uhlambulule zibhede lento mkhulu esihloko sangelinye ilanga ziphinde izinto zakhe zonakale kanti unento yakini unamagobongo mkhulu awakini amagomelo umuwahla amagobongo akini uthonge ukuthi bese uyatshela ukuthi awuhlanganise lokhu yazi mkhulu ngake ngagila imanga wafika umunye ubaba nje umfundisi ula eNanda mangikhumbula kahle kanti isalukazi kade sizongitshela ukuthi angihlanganise umuthi utshani bezwe ngihlangana inqobe yonke impepho ngigaya ibe imvuthu ebese ngithenga nje amafutha la uthiwa wenkosazana asekhemisi yazi athi mifika le ndoda usayihlalela nje saxoxa yasithi hey kodwa mkhulu ngifuna into yokubiza abantu ibandla lami le ngathi mina kunendawo lapha eDasimithi station sashona station I must figure station ngivele ngithenga nje lento le ngibuye ngithi hayi sivele siyiqothe naye sigande naye sigande ngimtshela hayi uthi ngihlanganisele kanje ethi awuyini uma ngithi ngifuna ukudonsa abantu nesigubhu ngiyafuna ungichazele ngaso usungichazelile kodwa bona ungikhandela imithi engiyibonayo ngithi mina isalukazi sifike sathi angikhandele lesigubhu wena nje ufika ukhuluma ngesigubhu ngikukhandela hamba ufika usebenzise mina mkhulu ngeke uzungithinte entweni yokukhulumisa umoya mana ke mfoka khoza ngoba la sikhona sike esigubhini ubusachaza ukuthi yimpande amafutha amathambo eyilwane akukhoni kwabantu mhlawumbe ungenayo khona kanjani na njenganenhlabathi zamathuna njalo njalo iziqiyo zabantu kakhulukazi laba abaphila ngebaleli imhlophe amanzi yonke leyo ekhehla ke ngisho lokho abantu ababaye befune ukwenza into ngehaba yabona mkhulu ngake ngasho ngathi akufanele uqiye umuntu yabona ubheka ama video uqiye umuntu umsebenzise emthini uyabo akufanele ngasho njalo ngathi uzoboshwa bheka abanye abaningi abazinyanga baboshiwe uyabo abanye futhi ababedumile bayaboshwa abanye basazoboshwa futhi uma sebebanjwe nalamaphathi lawa abantu iziqiyo lezi zabantu kuya ngokuthi ke mkhuluma sikhulumisa umoya siuvusa kanjani kungenzeka uthola ukuthi omunye faka ukuthile komuntu olele uyabo kodwa nakho lokho asikujahi kakhulu siyakwazi ukuvusa amakhubalo nje
Masusa amakhubalo siwavuse sifaka amathambelwane sifake nani namafutha elwane namafutha nje emvelo umhlakuva imbungi nani sikufake nje sikukhulume sithi akuhambe kuyokwenza lokho ubungozi mkhulu kwayo yonke lenhlanganisela inobungozi mkhulu okukhulu yeah ubungozi ukuthi uyeza kukhoza ekudidiyelele kunike bese ngakutshela ubungozi ayi ifika lento igahle ekhaya kanti akekho inyanga engahlala nayo la ekhanda isigubhu engakutshela ngathini ama symptoms esigubhu esinobungozi ayikho ngamanye amazwi mfowakhoza uthi ubungozi obukhona kulento obukhulu ukuthi lo muntu okunikayo lento angakutshela ubungozi bayo omunye umuntu ke mfowakhoza uzoba nombuzo uthi kungabe isigubhu asisonani isithwalo mina njengempunga yesintu ngazi ukuthi isigubhu mina siyisithwalo mfowethu ukuphendula khehla lami lapha isithwalo isigubhu ngoba uma ngikunika vele mina uma ngikunika umuntu ngimnika nje isigubhu nje ngithi sengugquma ngithi sibeke ekhanda usithwale ekhanda uma nyokugeza emfuleni ngubhabhadisa ngufaka amanzi uyabona ngugeza ngamanzi ngisivalile sona ndlela bese ngithi sibeke la ekhanda kanti manje uthwala amandla ukuthi lento awuthuma ngabe ukhuluma akwenzeke awuthuma ngabe ukhuluma kodwa khehla ke ngikusho lokho isigubhu asiyifaki imali omunye umuntu uzodideka ukuthi usho ukuthini mothi isigubhu asiyifaki imali awenabe isigubhu mkhulu sifuna ukuthi ukhipha imali ibuyise iprofit sidonse isigubhu sisebenza kanti sithi sinjengeziko lasekhaya iziko lesibaya awukwazi ukuthi uma ngabe uze kumina ngeinyanga uthi ufuna ukuthi imfuyo yakhe ibe yinhle ithandeke ilithande ikhaya bese ngithi letha sonke isibaya sakho bese ngikunika iziko ufika ulishunqisa esibayeni usuzoqoqana manje kufanele ukuthi kube khona inkomo ezikhona kube nenkomo ezikhona esibayeni uyikhiphe zizobuya ntambama ukhipha imbuzi zizobuya ukhiphe nje imfuyo izobuya ntambama izozala futhi imfuyo yakho ngoba kuzoba nomkhumiso kusho ukuthi isigubhu sesetha sisebenze njengento nje yiziko ewumkhumiso ayikho ke imbuzi inkomo ongayikhumisa manje ibanjwe manje izale manje kuba nesikhathi okusho ukuthi nemali umkhuluma ngabe uyifuna umkhulu uzokunikeza isigubhu kodwa leso sigubhu akusho ukuthi ngoba ususithathile sekunemali ozovela uyibona ingena nje noma uzokhipha imali sometime ingene ibuye neprofit sometime iprofit ithatha isikhathi ukuthi uyibone okusho ukuthi ngamafuphi kufanele umuntu abe nebusiness uma ne-tuck shop kuzoza abantu abaningi bezothenga awu nensebe phela mina mkhulu ngani mina khehla yazi ukuthi mina KZN kufuze kube ngiyahlonishwa kodwa angisho ukuthi lento yenziwa yimina kunensizwe yafika nje lapha ekhaya okubhlungu ukuthi ngangayinikanga isigubhu ngayenza insebenzo iyangitshela ukuthi mkhulu ngizovula i-tuck shop esikoleni ngizodayisa ama-take away ngidayisa yonke into ngayilungisela ngeke ngisho nokuthi kuphi nendawo kobonakala bazokwazi ngayilungisa kodwa ugazi wayo unyazi uzokhomenta la ngoba umzala wayo wayelethi mina ngayilungisela January yahamba yangifonela yacha isitolo ngifike ngizosiqinisa ngahamba ngasiqinisa ya order kanti manje istock isifaka ngemali yayo ya stocka uyabona nje shuthi nje item yonke utem 1 Term 2 masivule ezikoleni kwaba khona ukudla KZN kwangababikho isikhathi esingango 3 kuya ku4 weeks kungekho le nsizwe yalokho ifone ithi mkhulu ucwilisa lo mkhumbi ucwilisa ngoba manje sengipheka ngalendlela sekuthenga ngisho izikole ingane leza komakhelwane lezi ezinye la segijima izothenga lana zama takeaways sengipheka kakhulu khehla ke ngibuzeke ukuba wayengenayo imali yokusebenza wayezobona ukuthi sekudlala ikhubalo manje ikhubalo omkhulu likufaka egamekweni isigubhu kumele masikufake egamekweni ungafoni uthi wena kwenzeka ngalutho ngoba laba abantu omkhulu abathi akwenzeki lutho inyanga isuka imtshela ukuthi kunemali ezokungenela ngesikhathi esithile kanti ayikho leyo nto ngaphela sekufanele ukuthi imali esheshayo leyo uyabo kanti mkhulu abantu bashaya ukupresenta ibusiness lakhe
kufanele mkhulu lento ya presentation uma ufika kumina uphethe amaphepha ulipresent ibhizinisi lakho presente kahle bese ngubuza umbuzo kaye lo mbuzo ke ngimile ngawo unayo imali yokusebenza bese uthi unayo ngakwenzela yabo ngakwenzela nje ngendlela engikwenzela ngayo ngikwenzela into mina yokuthi iyovika lesi sibaya sakho lezi inkomo zakho azithi uma iphuma zibuye nenkonyane mfoka khoza mhlambe sesizophetha mne wethu ngiyalithanda iqiniso olubeka ukuthi isigubhu vele siyisithwalo ngiyazi ukuthi abantu abaningi abakazukuzwa kahle lokho kunjalo uma sikubeka ngalendlela ukubeka ngayo kodwa iqiniso lithi vele isigubhu siyisithwalo ngoba lento esisuke sizokwenzela yona akuyona leyo suku uyabelwe ithongo lakho usulibhoostile manje umbuzo ke mfoka khoza okhona uthi kungabe ke mfowethu abukho yini ubungozi obuzoba khona kumuntu ohambe wayolanda isigubhu ukushiya eceleni ukuthi nawe abantu yabanika lasifuna iqiniso yebo mkhulu ngoba abantu abaningi babhedelwa imsamo babhedelwa izinto ngenxa yokulanda izinto bese ubungozi bangatshela ukuthi ubungozi bukuphi muhle umuntu ozolazi iqiniso athi ezifaka entweni usezifaka entweni ayaziyo yebo mkhulu kungabe mhlambe ithongo ngoba umuntu vele obuye ahlole ngobhanjira yebo mkhulu kungabe uyakwazi yini ukuthi makufika umuntu esifuna isigubhu mhlambe sokuphakamisa ibhizinisi uliphiwe yithongo uyabona mina izinto enginazo ngiziphiwa yithongo yebo mkhulu angikwazi ukuthi ngizohamba ngolanda isigubhu sengifuna ukuthi bangenyusele mina ngikholele ekutheni ufuna ngikhulume nabo onco ukuthi mafuza amakhulu kunjalo lokho eningiphe kona kukhuphuleni kodwa kuzoba khona umuntu ozofuna ukuza kuwena ngoba wena kunabantu abakuphi ukuhlanganisa nokugila imikhuba loyigilayo uyakwazi ukubona ukuthi lento ayikufanele kuyenzeka mkhulu into enjalo umuntu ngiyibone ebese kuhlube sengushanga insebenzo njoba ngeke ngaqalekisa ngale yansizwe ngithi anginikanga isigubhu kodwa kwenzeka imanga nayo yaye ngayilindele leyansizwa ngayitshela ukuthi yayiphuthuma isifuna ngathi mina uhamba uyosebenza uyabo kumanje nje ayisayikhuluma indaba yaso sesingabuye siyixoxele ngokunye kuyenzeka khehla uthola ukuthi ngiyakubamba ukuthi isigubhu awusidingi udinga yiphiki insebenzo kunomuntu umfoka khoza ozothi mina ngifuna nje isiwasho engizokorobha ngaso la ebhizinisini lami ngifuna mhlambe isibunge engizosishunqisa la ebhizinisi lami kuza ama customer ngifuna into engizogeza ngayo onzoyigcobe kuza ama customer okunye mhlambe ngigcobe nje kuza ama customer awu mkhulu ngifuna into enzoyigqiba yabo akasifune nisigubhu ufuna nje into azokorobha ngayo azokwazi eqiyibo okunye awu phela vele kahle mkhulu ukubeka yanga umuntu ngiyangithanda ukumqala lapho ingakho isigubhu nje mina ngavele ngisuke nguhlomekele ngesigubhu uyabo kahle isigubhu akuyona mkhulu into ukuthi uyihlomekele engathi ungaqala mina nje ngiyangithi qala ungitheste ngensebenzo ethile ngiyenze kuwena kodwa yazi ukuthi insebenzo engiyoyenza kuwena iyokufaka egamekweni mina ngikholela ekutheni uma ngigaya into sesiyikhulumisa ayihambi yokufaka igamekweni igameko omkhulu kanjani ngeke ngiqalekisele uma uthi ngiyecaleni ngizokwenzela ngathi ngizokusebenza ngunike usuku lwecala lunini lungomhlawumbe lingolesithathu ntambama ngilindele isigameko esehlakalile ukuthi le ndoda iyehlile igwetshiwe noma yenze njani noma iphumile bese ngitshela ke igameko kezenzakalini ngoba phela uma ngempela kuthiwa ngempela bekudlala ikhubalo kufanele kucace awu abanye bejuluke uma ngabe emhlulu ake ngiphinde futhi ngiqale kusele emkhulu mhlawumbe ufuna isikhundla uma uzofuna kumele uyipresent into ethinta isikhundla ngingakakuhloleli ngoba kumele ngibheke insebenzo yakho usho ukuthi isikhundla sihamba kanje bese ngusebenza bese uyahamba into engiyilindele usukulwani igameko umuthi awenzi mkhulu kube lula yonke into thona sekulula kuba lula ngoba nawe egcineni uyi-hard worker kunjalo ngoba ngizokusebenza uqhamuke kuthiwe hey ndoda uyazi ke South Africa kuphelwa kanjani eqhamuke phahluka umuntu ibeka nkosi lithi hey ndoda ukuze ungene kulesa sikhundla
udedela into engaka uyabo kangithi mina engivule yonke leyo nto wena usuzobuya futhi uze kimi uzongitshela ukuthi angunike angikhokhela imali yakho ngoba bafuna ukugwaza wena bufuna kube lula ungagwazi sekuyinkinga ngabantu ke sishayeka lapho zithi igameko zenzeka ulanda isigubhu unamatekisi lishayisa itekisi lakho liginqike lintshontsho unetruck uyabo hamba ubike lezi igameko ezenzakala emva kokuthatha ini na amakhuba ngoba ngenzeka ukuthi ithongo phela elingayifuni lento mina yabona nje mhlambe mina ngipopolile ngapopola uhafu ngapopola kwakufishane ngapopola kwekuthini phela futhi ngenze njani ngiyihlanganisa phela izinto amathamba yabiza izilwane nani sengiyabuka ukuthi imali lomuntu ngimnunusela ngesigubhu yabo ngoba mkhulu vele izinto ekanjalo zenze umuntu methi ngifuna into yabo bethi mina sithatha nasi isigubhu yabo esibone futhi bese sizosebenza kanti siyageja mhlambe mpopola uhafu izinto ekanjalo kumele zivele kubantu mhlambe ke mfoka khoza njenganomuntu sesiphetha baba ozenzayo lezi zinto umuntu ofana nami nempunga yesintu ongazithandi lezi zinto nongakholelwa kuzona nongazithandi nje nongafuni ukuzisebenzisa nongafuni ukubona abantu bezisebenzisa ungabaluleka uthina abantu asinankinga nalabo abazithandayo ngoba nakhona la kwimpunga yesintu baningi abantu abazithandayo lezi zinto yebo mkhulu uyabona nona engithi mangifika mina ngizokhuluma ukuthi izigubhu ziyinkinga isithwala isigubhu yebo bafisa ukungidla ngamazinyo lo muntu engenza kanje engathi engathola impande ngiyangikholelwa impandeni ezibomvu nezimhlophe ebese ejwayelana nokhamba ejwayela ukuhamba ukuze ezothonga ukuhamba lokwenza ukuthi uma ngabe ushaya luhlambulula abantu abadala luhlambulula abantu abadala ezwane nani na nokuthola ilwa ulawu obuvuswa ngenyongo yenkukhu inkamba nje ezivuswa nje ngenyongo yenkukhu uyakwazi ke lonto omkhulu yayingakhethi uyakwazi ukubheka ukuthi umuntu mkhulu ungafika nekhaya uzosenzela inkamba uyeke ukuthi ngizofika nezilwane yabo ngifika nje ngiphethe nje inkamba ziko plastic imithi ngifake ko plastic ngizomisa nje inkamba umuntu okanjalo omkhulu uyahlambuluka futhi uhlambuluka okukhulu ngoba uyihlambulula ngamakhuba lawo amhlophe ebese wavusa ngenyongo mhlambe yembuzi noma yenkukhu engakhonza engajwayela nje leyo nto umuntu othi ngifuna nje izinto zami ivuleka ngaphandle kwamafutha lwane ngingaba phela nesiqabo kodwa ngaphandle kwesigubhu yabo ebese ethi mkhulu ungangenzelani uzofika ke sibuke namakhandlela lawa irainbow yabo ukuthi siwami simmisele bese simfusela ke inkamba buke lwempunga yesintu TV asibonge kuwena ngokuthi ubuke lo mfanekiso oqoshiwe le nombolo lokuzibona sivela escreen sakho esamfoka khoza mthinte uma ukuthi kukhona okuthile ofisa ukuthi ukubuze nofisa ukuthi nje akucacisele kukona nofisa ukuthi akulekelele kuzona aphetha ngalo uthi akagili imkhuba kuphela uyakwazi ukuthi akulekelele nangezinye zezinto ezihlanzekile ezizokwazi ukuthi nawe zikulekelele kutholakala kuphi mfoka khoza sibakhumbuza ngilapha empangeni engwelezane budebduze nesibhedlela ngasesontweni emaromeni kodwa uyesibhedlela ubuze esontweni nje emaromeni budebduze nasesinene lelo sonto ekunelokishi elisha lapho kuthiwa imbali village ngitholakala lapho asibonge kakhulu ke mbukelo wempunga yesintu siyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga Up